Bivši Ravnogorci ušli su u sudnicu nadajući se da će ispraviti ono što je po njihovom mišljenju 64 godine stara nepravda. Međutim, u sudnici situacija se zakomplikovala. Istupio je advokat Bajo M. Cmiljanić, zastupajući građanina Ristu Vukovića, tražeći da bude kontrastrana u postupku. Svog klijenta predstavio je kao učesnika Narodno-oslobodilačke borbe, islednika UDBE i majora Saveznog SUP-a. Po našem sudu, bilo ko je zainteresovan, a mora da ima odgovarajući interes, može da se pojavi samo u svojstvu svedoka i ništa više od toga. Advokat tajnovitog 84 godine starog učesnika Narodno-oslobodilačke borbe tvrdi da ima naredbu koju je rukom pisao Draža Mihajlović, koja inkriminiše komandanta Kraljevske vojske u otadžbini. Advokat Cmiljanić zapravo uopšte ne spori da je suđenje Draži bilo nakaradno izvedeno, ali spori da je on nevin i da nije počinio ratne zločine. Ako ima mrlja na suđenje generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću i na takav postupak, ne treba da stavimo mrlju na postupak rehabilitacije. Da li sam vas ja dobro razumio u sudnici da ste rekli da je vaš klijent bio islednik UDBE? On je bio službenik državnih organa u svom vremenu. Neosuđivan, učesnik NOR-a, a to da li zvali UDBA, da li BIA, da li državna bezbednost, da li agencija za bezbednost, to je nebitno. Podnosioci zahteva osporili su pravo da se u procesu rehabilitacije, koja po zakonu ne može imati drugu stranu, pojavi drugi učesnik koji bi iznosio kontraargumente u postupku, tražeći da se sud koncentriše na to da li je povređena pravna procedura, pravo na žalbu, na pozivanje svedoka, kao i na činjenicu da je Mihajlović streljan, a da mu presuda nije ni uručena. Veće kojim predsedava sudija Aleksandar Ivanović sada ima težak zadatak da odluči da li će prilikom odluke o rehabilitaciji uzeti u obzir samo činjenice o povredi procesa koje niko ne spori, ili će uzeti u obzir i materijalne dokaze koje želi da podnese učesnik Narodno-oslobodilačke borbe Risto Vuković. Ispred Višeg suda u Beogradu, Petar Gajić, Fox televizija.